ба барномаи Ахбори Озодӣ хуш омадед. Ман Шалои Гулхоҷа ҳастам. Дар студия ҳамроҳи шумо азизон. Нахуст таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯи имрӯз 28 август. роҳи тӯлониро тай намуд, аммо ночор дар дохили такси таваллуд кард. Наздикони зан мегӯянд посбони зоишгоҳ онҳоро роҳ надод. Посбон рад мекунад. На дурӯғ мегӯяд. Бисмиллоҳи раҳмонир нагуфтам ки як сум дурӯғ мегӯяд. дар арафаи рӯзи истиқлоли Ӯзбекистон бо фармони президенти ин кишвар Шавкат Мирзиёев 113 маҳбус афв шуданд. дар байни онҳо чандин симои шинохтаи сиёсиву динӣ ҳам шомил буданд. ва ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирон мегӯяд, барои интиқоли баъзе тоҷикони маҷрӯҳ ба ватан аз Русия ҳавопаймои махсус лозим аст. яъне метолаб дар кор аст ки ин ҷавона мо ба Тоҷикистон мунтақил кунем ва маблағи бисёр калон лозим мешавад. як зани сокини ноҳияи Муъминобод рӯзи 27 август маҷбур шудааст дар дохили мошин фарзандашро ба дунё орад. бо вуҷуди он ки пайвандони ин зан 20 километр роҳро тай кардаву ӯро то таваллудхонаи шаҳри Кӯлоб оварданд, вале дарбон ба зудӣ барояшон иҷозаи дохил шуданро надодааст. сокинони маҳаллӣ мегӯянд, на дар дохил, балки дар назди дари беморхона таваллуд кардани занон дар ин минтақа дар гузаштани ҷой доштааст. чаро посбони таваллудхонаи Кӯлоб монеъи вуруд ба беморхона мешавад? маҳмуҷон раҳматзода ҷонибҳоро пурсид ва ҳоло идомаи қиссаро бо ҳам мебинем. сабаби ҷанҷоли ин ду мард ба беморхона саривақт иҷозаи вуруд надодани мошин аст. мошине ки Келини Сафаралӣ Нозимовро аз ноҳияи Муъминобод барои таваллуд ба Кӯлоб оварда буд. ин ҳодиса соатҳои 14 рӯзи 27 август рух додааст. اومدیم همین شهروند قلعه دارن همینجا میگم ممکن نیست نرا میگن من میگم آقا بیس میگه سومته یک سومته میگه اینم رد کلین تولید کردم جا رفتم دکتر التماس آوردم آقا این 5 10 15 مینوت زیادیستم اما خودم در رو کم تلاش کردم تو оне ки дарро кушоданд, Дилнозаи Рашидҷон, Келини Сафаралӣ дар дохили такси таваллуд кардааст. Нозимов бовар дорад ки агар дар даромадгоҳ таъхир намешуд, келини ӯ дар шароити муносиби беҳдоштӣ таваллуд мекард. посбони даромадгоҳ мегӯяд, аз раҳбарият дастур гирифта буд ки мошинҳои бегонаро ворид насозад, вале қазияи дирӯзаро дигар гуна шаҳр дод. намега ки ма касалӣ дорам барои родом ҳамҷа душмон кард. душмон кард хай бева тафаллуд гуфтам маҷбура. ана гол мега ки тумраи тай гуфтӣ. мо посбони мо бояд бипурсем ки ту кушо мера чӣ дорӣ, касалӣ дорӣ? ау нагуфт ки ма касалӣ бисёр родом дорам. пулаш қатъи чӣ? як сум бите мега? на дурӯғ мегӯяд. бисмиллоҳи раҳмонир нагуфтам ки як сум бите. дурӯғ мегӯяш гапша. сокинони минтақаи Кӯлоб мегӯянд, таваллуди ин зан дар беруни даромадгоҳ ҳодисаи ягона нест. қаблан ҳам дар дохили мошин як зан таваллуд кардааст. сабаби пешинаро ҳам таъхир дар иҷозаи вуруд донистанд. хабарнигорони маҳаллӣ дар нишасти ахири матбуотӣ аз сардори раёсати тандурустӣ ин суолро карда буданд. масъулон мегӯянд, дар чунин ҳолат сокинон ба онҳо шикоят намекунанд. шаҳрдори Кӯлоб ҳам дар нишасти хабарии моҳи июл гуфт ки бемористонҳоро гашту гузор кард, вале ба ӯ иҷозат намедоданд ки вориди бемористон шавад. گردی بانی سفر گشتم ندرو تو چی با ندرو کسری داود رو نمیده ای تاچکارو بکنم сокинон мегӯяд ки бо вуҷуди ин ҳама то ҳол муносибат дар таваллудхонаи минтақавӣ ва воридшавии он дигар нашудааст. رو می‌ریم با موضوعی دیگر. روز گذشته پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف با مناسبت 29مین سالگرد استقلال کشورش فرمان عفوی 113 محبوس را امضا کرد. نزدیکان و وکیلان دفاع محبوسان گفتند که نمایندگان ریاست زندان‌های ازبکستان آنها را از امضای قانون عفو و آزاد شدن پیوندانشان 26 август آگاه کردند. قبل از شروع برنامه من از همکارم سیروجدین اسلام پرسیدم کی‌ها بر روی خط عفو شده‌ها داخل شدند. در مجموع 113 نفر محکوم از منزل‌های گویم که از محبس ها آزاد شدند و بین آنها 4 نفر محکوم سیاسی و دینی بودند. از جمله روح‌الدین فخرالدین 53 ساله که 2006 سال در قزاقستان در قلمرو قزاقستان در ولایت چیمکند بازداشت شده بود و با سالهای طولانی محکوم شده بود. او را رهبری وهابیان و یکی از رهبران حرکت اسلامی ازبکستان
میگفتند. ولی اقربای آنها همیشه میگفتند که روح‌الدین فخرالدینوف یک امام برجسته ازبکستان بود و ربطی به وهابیت و حرکت اسلامی ازبکستان نداشت. دومین نفر معروفی که از محبس دیروز آزاد شد پس از 20 سال این اسکندر ارکینزاده است که سال 2000 به حکم اعدام محکوم شده بود از طرف دادستانی ازبکستان و بعداً پس از فشارهای طولانی سازمان‌های بین‌المللی این حکم اعدام به 25 سال تغییر دادند و دیروز پس از 20 سال آزاد شد. سازمان‌های حقوقی حقوق بشر می‌گفتند در زمان اسلام کریموف رئیس جمهوری پیشین ازبکستان در محبس‌ها بیش از 7000 زندانیان سیاسی و دینی نگاه داشته می‌شدند. آیا درباره تقدیر آنها معلوماتی هست؟ با گفته هیومن رایتس واچ بیش از 7000 محکومان سیاسی و دینی بود در ازبکستان در زمان اسلام کریموف و پس از مرگ او سال 2016 هم سر قدرت شوکت میرزیویف آمد و تدریجاً آنها را آزاد کرد. اکثر آنها البته آزاد شدند و بعضی هاشون خب از محبس‌های سنگین به محبس‌های آزاد فرستاده شدند و این جریان هنوز ادامه دارد. شوکت میرزیویف گفته بود که این جریان طولانی می شود و با فرمان او 2-3 سال پیش 16000 متدین که در روی خط سیاه بود از روی خط سیاه امنیتی ها و پلیس بیرون برآورده شدند و به گفته سازمان های بین‌المللی این جریان ادامه دارد و آنها میخواهند که شوکت میرزیویف قاطعانه جریانی که یک چند سال قبل شروع کرده بود ادامه بدهد و باوری دارند که شوکت میرزیویف موفق می شود در این کاری که خودش آغاز کرده بود. سیروجین اسلام بود همکار ما که درباره فرمان عفوی پرزیدنت ازبکستان توضیح داد. تاجیکستان نیز 9 سپتامبر جشن استقلال دارد. اگر بخشیده به این سنه مقامات تاجیک اقدام‌های را روی دست بگیرند حتما شما را بینندگان عزیز خبردار خواهیم کرد. اما تا آن دم بعد یک آگاهی درباره مهاجران مجروح تاجیک در مسکو برایتان نقل می‌کنیم. با ما بمانید. پیش از 2 ماه این جانب سفارت تاجیکستان در روسیه طریق پروازهای چارتری در مد اول بیماران و افراد نیازمند را به تاجیکستان میفرستد. اما حامی حقوق مهاجران عزت امان اخیراً از یک بیمارستان در شهر مسکو دیدن کرد که در آنجا 2 مهاجر تاجیک در حالت وزنین بستری شدند. ظاهراً مشکل انتقال این 2 جوان به تاجیکستان تنها با دریافت بلیط به این پروازهای چارتری حل نمی شود، بلکه طور عزت امان میگوید برای این کار مبلغ زیاد لازم است. من از این حامی حقوق شناخته خواهش کردم که درباره نیازمندی های مهاجران معلومات بیشتر بدهد. آیدی قضیه 2 جوان مجروح تاجیک شهروندان تاجیکستان که الان در بیمارستان 36 در شعبه احیاگری قرار دارند، همین را گفته میتوانم که یکی از این جوانان که باهوش است میبیند ولی خب حرکت کردن نمیتواند، 1 ماه قبل از طبقه 5 سرازیر گشته مجروح گشته است و اینک 1 ماه می شود که در شعبه احیاگری قرار دارد. و دیروز ما با رئیس مدیر شعبه احیاگری صحبت کردیم، ایرین علی دونا، شما به ما گفتن که این جوان باید که به تاجیکستان منتقل شود، ولی انتقال این جوان به تاجیکستان در این حالت بسیار کار سخت و وزنین است، چون که نیاز به متخصص دارد. یعنی ریانیماتولوگ در کار است که این جوان ما به تاجیکستان منتقل کنیم و مبلغ بسیار کلان لازم می شود. و جوان دیوم که شما در نوار می بینید در یک کارگاه سیمین براری کار و فعالیت می کرده است در شینمنتج، اون جایی که چرخهای ماشینا ترمیم می شوند. روزی یکشنبه هفته گذشته نمیدونن، هیچ کس نمیدونه در کدام حالت چرخ ماشین ترکیش میبرد. این چرخ ماشین بارکش و الان 1 هفته میشود که در حالت کاما در شعبه احیاگری قرار دارد و می باید
معالجه یابد. یعنی این بسیار مدتی دراز است و نیاز به مبلغ دارد. البته تا ҷои иттилоъ ёфтем маркази тоҷикони Москав ки шумо раҳбараш ҳастед аллакай ба қадри имкон кӯшиш дорад ба яке аз ин ҷавонони бемор дастиёрӣ дароз кунад, вале маълум ки чунин нафарони ниёзманди кӯмак кам нестанд. аҳволи онҳо дар шароити баста будани марзҳову тӯл ёфтани асаргирии парвозҳои доимӣ чӣ мешавад? ин суоли дигари ман аз Иззатамон буд. бале, ман ба қавли шумо мувофиқам ки маризиҳо хеле зиёданд, ниёзмандон хеле зиёданд. мардум баъд аз бардошта шудани карантин то ҳол кор наёфтанд. бисёриҳо беҷои хоб монданд, бепул монданд, ниёз ба бозгашт доранд. вале умедворам ки моҳи сентябр комилан карантин бардошта мешавад ва рейсҳо шурӯъ мешаванд ва ин ниёзмандон бармегарданд. бо сипос аз Иззатамон, ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирон ки дар Русия бо мо суҳбат кард. вазорати маорифи Тоҷикистон бо нашри як эълон донишҷӯёни кишварро ки ба донишгоҳи Украина ва Беларус дохил шудан аз парвози чартери душанбе Минск хабардор намуд. парвоз 30 август ба нақша гирифта шудааст, аммо сарнавишти садҳо ҷавони тоҷики боқимонда ки бо умеди таҳсил дар хориҷа ба макотиби олии давлатҳои дигар ҳуҷҷат супорида буданд, бинобар баста будани роҳҳо норӯшан боқӣ мемонад. донишҷӯёни тоҷик аз мақомоти кишвар талаб доранд сафари онҳоро таъмин кунанд, вале масъулини маориф мегӯянд ин кор танҳо аз онҳо вобаста нест. алишер зарифӣ ва шаҳлои абдулло дар ҳамин бора мегӯянд. пас аз 3 рӯз дарсҳои Абдуҷалил дар яке аз донишгоҳҳои Русия сар мешавад. намедонад ба дарсаш мерасад ё не. 2 моҳ пеш имтиҳонҳоро супоридем ва дар давоми 2 ҳафта ҷавобаш буромад, прикази мо буромад, яъне фармон буромад ки мо гузаштем, дохил шудем ва давоми ҳамин 2 моҳ ҳаст ки мо интизорем кайр роҳҳо кушода мешаванду ва моро иҷозат медиҳанд ки мо ба Русия равем. дар пайи хуруҷи бемории COVID-19 парвозҳои маъмулӣ байни Тоҷикистону дигар кишварҳо қатъ гардид. ҳоло дар пешорӯи соли нави таҳсил баста будани роҳҳо бештар донишҷӯёни донишгоҳҳои хориҷаро ғарқи андеша кардааст. Абдуҷалил ягона ҷавоне нест ки мехоҳад донад ки имсол дар чӣ шароите барномаҳои таълимиро аз худ мекунад. 1 сентябр сар мешавад, лекин вали нашод полёт ягон чи оли нест. ягон хабар нест. ягон хабар чӣ занг мезанем мегӯяд. нигаронии ҷавонон дар ҳолест ки вазорати маориф ва илми Тоҷикистон мегӯяд дар робита ба ин масъала ба чанде аз кишварҳои хориҷа номаи расмӣ ирсол намуданд. ҷумҳурии Беларус ва ҷумҳурии Украина омодагии хешро барои қабули шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, донишҷӯёне ки ба муассисаҳои олии ҷумҳурии Беларус ва ҷумҳурии Украина дохил шуданд ва дар он ҷо таҳсил мекунанд, омодагии хешро барои қабули онҳо иброз намуданд ва дар асоси ин дар якҷоягӣ бо вазорати корҳои хориҷӣ ва ниҳодҳои вазорати корҳои хориҷӣ дар хориҷи кишвар хатсайрҳои ташкил карда мешаванд ки ин хатсайрҳо метавонанд донишҷӯёни моро ба муассисаҳои олӣ барои таҳсил ба муассисаҳои олии ҷумҳурии Беларус ва Украина сафарбар намояд. ҳарчанд вазорати маориф роҳандозии таҳсили фосилавӣ ё онлайниро низ яке аз роҳҳои ширкат дар дарсҳо медонад, вале баъзе донишҷӯён гуфтанд бо суръати пасти интернет ва нархи гарони он чунин имконро надоранд. тибқи иттилои вазорати маорифи Тоҷикистон дар маҷмӯъ шумораи донишҷӯёни тоҷик дар донишгоҳҳои хориҷи кишвар ҳудуди 34 000-ро ташкил медиҳад. аксари донишҷӯёни тоҷик таҳсил дар Федератсияи Русия ва ҷумҳурии Чинро бартарӣ медиҳанд. ва вазорати тандурустии Тоҷикистон гуфт дар шабона рӯзи гузашта дар кишвар як нафари дигар аз коронавируси нав вафтидааст. бо ин шумори расмии ҷонбохтагон аз охири моҳи апрел то 27 август ба 68 нафар баробар шуд. ба иттилои расмӣ дар шабона рӯзи гузашта 36 мавриди сирояти бемории ҳамагир сабт шудааст. шумори умумии беморон 8449 нафар аст ва аз ин беш 85% шифо ёфтанд. барномаро дар ҳамин сониyaҳо ба поён мебарем. ташаккур барои ҳамроҳӣ. то суҳбати баъдӣ метавонед зери нишони www.ozodi.org аз вебсайти радио Озодӣ истифода кунед. наворҳои ҷолиб дар Озодӣ видео канали мо дар YouTube гузошта мешаванд. ман шуморо дар ҳафтаи нав мунтазир хоҳам буд. истироҳати хуб ва хотирмон дошта бошед.